Kakbrok. Hah? What? Ang Saimano Kakbrok. Nang kau pernah nggak? Black mang pri kotor kasih faika definitely mang pri wo. Tirpra hasil faisa faika koroksa foreigner. Tirpra zik koroksa tirpra sah beri bay. Facebook ni simi bo ketik ma ramai location lain mana yang no. Bo malai na hanai bo tirpra hasil faisa faika. Pia ba bo nasin tong mana bising tu ni ketik ma bo kalau koi. Tampui ro wajak tong ka hanai bo sai kena reka. Pia ba bo ar bo sok khai wei. Bo bo ni tirpra zik bo loge bay malai ya hanai bo tamas haka. Kerana ni jin definitely mang pri wo. No, it means Koroksa. Koroksa. Yeah, Koroksa. koroksa. Means alone? Yes, hello. Enggak, bo bay sinilajak balok jak ni siya Facebook tay. Koroksa. So if you define it's pink Mo papa tam lok salai dong. Mo kay tabok we define pure ang animals. bahasa Inggris dong maya Animals ka ba? would be more. Ingka ta sa American English sarno English American English dong ka जों बुजिना रफानसा आइ जे बुजिना रफानसा सो बुजि मार गया मा दंबा Mosquito. समाय तागे थाबु वारजों माने थाम्फुय तासा जुदि थाम्फु वारजों माने बो Say delight. mo Ingka tabuk tam khlani semia You did you saja thani ko gurung mana do I'm trying. This is the best I have. bo serni dong a ang je buji maning kan ke Ang a Saimano Kakbrok. ha what Ang Saimano Kakbrok. nang ko guruk semanu ang orang buji kata a bukuk je bai bo Facebook ti gobang setting khlaile borok net ko guruk serang layo Facebook ti setting khlaile mane sinile je balok jak khana khai ma dong tia a bukuk ti kharjak biang bukuk jak tong na bini problem ngi da saimalia bini Facebook friend no masingjak kaijak iko na igena mo silik generation abuku sabungka American ni boro basi kok salai American boro basi bernya pajak suko oh my god au pajago malakya ini mare mono pita